Znači, kao što je najavljeno, sa mnom je danas moj dragi prijatelj Filip Filković, Filac, 28-godišnji grafički dizajner, redatelj video spotova i, kako piše na nekim mjestima, slobodni umjetnik. Bok, Filac. Bok. Kako si? Pa evo, super. Jesi nas bez problema našao? Super vam je prostor ovdje. Je, tu je on the spot. Sviđa mi se ovaj pogled i sve ono, totalno. Petar ga nije mogao naći, tu nam je luto po prostoru 15 minuta dok nije pronašao di smo. Cool. Reci ovako za početak, mislim, prije nego što se dotaknemo recentnih nekih radova, spotova, svega toga, prije sam te pitati, znači, za Midnight Formula, tu smo se ti i ja negdje upoznali oko tog perioda, pa zatim Kunstterorist i Counterculture Monarchy of Discordianism. Da, to su neki početci bili kao, ne? Midnight Formula je zapravo bio neki moj ventil kroz koji sam puštao van dizajn i to. Ali Kunstterorist je zapravo bio nekakav glavni medij u koji sam htio nešto ulagati, ne? Dobro, ti si kao Kunst radio i te kao vizualne pisove, ali tu je bilo nekakve instalacije su bile i svašta, izložbe su bile super, koliko se sjećam. Pa da, kod nas je bilo 3 ili 4, ne znam, neke izložbe, ali imali smo ih nekoliko onak u UK-u isto, ono. Sa Jamesom. Molim? To je bila ona kolaboracija sa Jamesom, jel tako? Da. To je bilo onak totalno jače malo. Daj malo priču, znači, kada Midnight Formula je bio prije Kunst, jel tako? Kunst se u biti razvio možda godinu, 2, 3 nakon toga svega. Mislim, Midnight Formula je zapravo bio samo kao moj službeni sajt. Nekakav onak outlet gdje se ja onak mogao brijati radove. Ali Kunstterorist je zapravo kao projekt zaživio, kaj znam, 2004. Kad smo htjeli napraviti kao nekakav onak umjetnički art performance / band / nešto, / vizuale. Ja sam radio uglavnom te neke vizuale, a band je radio glazbu, ne? Nakon 3 ili 4 godine smo onda izdali taj jedan album za britanski Dead to Music label, kog nismo dobili niš para za to, naravno, ne? Ali su nam izdali onak album i bilo je onak super. A čekaj malo, prije nego što se dotaknemo glazbe, a to sam se i mislio odvojeno malo dotaknuti, zanima me pogotovo recimo ima se tu jednu seriju, to jest ta cijela izložba koja je bila sa Jamesom u Londonu, ili tako? Da. Ta izložba je bila i nešto ranije u Zagrebu. Da. To su bili Mickey Mouse-ovi cijela ona tema na... Mislim, bilo je smiješno zato što napravili smo to prvo u Zagrebu, ne? I uopće nije bio nekakav odjek takav. Mislim, stvorio se nekakav following, kao ljudi koji neki dalje pitaju i žele radove i zanima ih i kupili su tada radove i bili su dio toga, ali najveći boom se zapravo desio u Britaniji i to mislim da jako malo ljudi zapravo i zna to, ne? Ja to nisam ni širio nekakve, kaj znam, knowledge o tome ovdje, tako da mi je zapravo super da je zaživjelo toliko vani, dalo mi nekakav uvid na što točno ljudi ovdje briju. Ne? Koja je bila baš tema, fokus tadašnje izložbe? To je te konkretno koja je digla frku i na malo višem nivou? Sve što je tad na neki način punilo mene je pokazati svoj stav o, ne znam, tomu na Iraku koji je bio neki rat, kužiš što mi zapravo sad totalno pase tema. Jedan od razloga zašto Kunst kao takav više se ne bavi s tim stvarima, ne? Ok. Digla se frka oko te izložbe? Da. Mislim, to su gluposti. Tipične naše nekakve medijske, bezvezarije, Aha, ok, nema panike. Da, znam da nešto je bilo, ali nisam znao koliko je to istinito ili je bilo napuhano ili šta već. Nego, ovako, prije nego što nastavimo dalje, idemo poslušati jednu stvar, da napravimo mali break, malu pauzu, nastavit ćemo dalje sa Museom i sa spotovima koje radiš i šta se dešava sad trenutno. Šta kažeš? Može. Ljudi, sa mnom je Filip Filković, reci yo. Yo, vidimo se za kojih par minuta, do tada 808 Filac, ti voliš Santigold, da? Fakat mi je super ova stvar. Ovo se zapravo stalno vrti u autu. Ozbiljno? Imamo neku kompilaciju novu koju smo se složili i cijelo vrijeme se vrte. Da, baš sam vidio da si lijepo reagirao. Meni isto super. Puno mi je bolje recimo ova stvar nego skoro sve sa onog prvog albuma njezinog.
Da, baš mi je ovo sjelo. Kad sam već kod Muse, zanima me znači sljedeći projekti: Cellular Control, Cold War, Atomic Orchestra i Kunst Terrorist Audio Noise. Šta to se predstavlja? Za Kunst mi je, recimo, je možda jasnije. Ja, Kunst Terrorist Audio Noise je zapravo bio najkompletniji band koji smo imali. I gitare i sve, ne, i to je bio baš kao nekakav naš art band. Ali ugasilo se tada kad smo onak izbacili taj album i smo skužili da od toga niš. A ovi drugi projekti su zapravo nekako moje eksperimentiranje sa glazbom. Ok. A čekaj, ti si radio neke remiksove, koliko se sjećam, čak je bilo nešto za Vatru, ali to je bilo nešto manje zapaženo. Bilo još nekih tu interesantnih stvari, ja sam zaboravio. Radili smo za neke strance isto remikse, ali to su sve s tog labela za kojeg smo nek izdavali, znaš, nikad se to nije probilo ne znam kak, ali mislim tu, jel? Vani su je znalo biti dosta hitova u tim krugovima. Ali mislim da je to bilo taj jedan period kada smo stvarno birali Muse, nišajmo raditi sad nešto kvalitetno na što bi mogli raditi spotove. Ja, znaš što mi je interesantno, mislim, ti si mi dosta zanimljiv kao čovjek koji, ja sam te poznao da, kao kroz tu prizmu nekakve vizualne umjetnosti, pa sad ispalo da radiš i to statične vizualne umjetnosti, da recimo tako, pa ispalo da radiš i muziku, na kraju i spotove, čućemo kasnije nešto film. Što misliš koliko je zapravo bitno za jednog artista, za čovjeka da je tako aktivan na više platformi? Pa ja mogu reći neke svoje neke perspektive, a to je da u principu svaki medij koji sam iskoristio za rad, sam na neki način htio sebe nekako izraziti. Ne? Kroz to? Da, znači bila sad ta glazba, bio to spot, bio to nekakav eksperimentalni filmić, znaš. Tako da mislim da je dobro da ljudi iskoriste te neke potencijale koje imaju. Jer da nisam probao ne bi nikad znao. Pa istina, da. Još jedan novi način da se izraziš. Da. Ej, šta je bilo s onim filmićem sa Gillian Anderson? Pa radili smo taj jednu reklamu, ne, s njom, koja je bila poprilično zanimljiva, vezana uz globalno zatopljenje i to, ne. Pa to se vrtilo na telki u Britaniji. Gdje to može neko pogledati? Možda na YouTube-u? Šta bi trebao upisati? Mislim da ima na mojem Vimeo. Aha, imaš to gore. Vimeo.com/film. I Šuki, moraš te vokale dati. Da. Ne smijem, kužiš, sorry. Ne smijem, da. A, šteta, bilo bi lijepo imati solo vokale od Gillian. Od Rasa na CX. Ništa, idemo još mala kratka pauzica i da se vratimo na spotove. Da vidimo, to je sad nešto najaktualnije. Inače, možda ne znate ko je Filip Vilković, neki od vas sigurno znaju, ali za većinu njegovih spotova sigurno ste čuli pjesme, vjerojatno ste vidjeli od Džibonija Žeđam i Vesla na vodi, Toleranca, jel tako? Dial Wonder, to je genijalan spot, Vatra i Urban Tremolo i Ex Mozartin sa Urbanom Glas Jeka, to je obrada što su cure napravile. No ništa, idemo pustiti, šta ćemo slušati? Tidr Zaman, bivši vokalist grupe Asian Dub Foundation, još uvijek ne izašli Tricksta. Šta kažeš? Cool. 808 Every single sound